bini nyimpan besi tak kepada lagi nah. Yulang na boleh. Pejujur. Bapa ada orang bini nyimpan besi tak ada badan lagi nah. Alhamdulillah. Mayu mulai kana. Mila ngaji apa? Mun tak jujur, bener. Wah lah ngamok, waka ngamok ka. Gulai sangku berpihak gembian. Padahal lang ako TV je tak je ring ngerep. Aduh, wah lagi ke. Mun tak ngirep tandi tambeun ge. La haula wala quwata illa billah. La tammo mele kalampi anyar pole. Le tammo mele tas pole. Setiap TikTok shop lay tutup. Ada keranjang rolah. Keranjang kuning tompes. Keranjang kuning tompes. Dan lagi alhamdulillah dompet agak aman. Tapi belum sepenuhnya aman. Lazata ki beda, Shopee ki beda. Kerigin ki ajalan. Paket. Paket beda. Sip. Selake ngitket. Leso kana. Oh ngelekel. Tukang beli nang ngelekel. Padahal sekadang saya beli tak yang koi. Betul? Saya beli tak yang kuntero. Kenapa? Ternyata barang tidak sesuai dengan pesanan. Lebih bagus fotonya daripada barangnya. Cengang lah kak. Dah lah cengang lah. Bonjan sesuatu wah. Apa jangan kiai cong? Mak beda Shopee cong. Apa jangan mak beda shop. Nang ranom bentata. Dan nyanyak di bagian batu mak. Apa jangan? Aro tak ngerti padahal kompo ye lemon lo. Keng tawe gula matora. Ini sudah ndak bisa dibendung pak. Karena makin gak dinto sudah zamannya zaman digital. Kita itu loh, perjalanan kita tiap hari itu direkam loh oleh Google. Embian kan ngocak mau namain Facebook, main apa? Kan ini hidupkan lokasi kan bener. Ini podi kan embian. Lokasi podi. Pantau terus loh ya. Bi satelit pantau terus. Itu membian makin terekam aku. Guru saktian ban bini nembian guru. Coba ambian mau nanti jadwal waktu sholat, ingat digital falak, itu sambian pindah tempat langsung pindah sendiri. Itu mau. Ini kan gula jadwal waktu sholat kan gula Pamekasan. Coba ibu kabar gula makin. Taring bah langsung nih katalang. Ini kan langsung ngubah sarongki. Sakti deh. Anika gulaban sambian begitu dipantau terus. Ini digital. Artinya apa? Seluruh aktivitas kita masuk ke sini. Tak langkong. Kalau kita kaget itu kok bisa? Kenapa mulai kemarin-kemarin kita tidak waspada dan tidak kaget kepada malaikat Raqib Atid? Ada lah. Aduh. Lecenggang boleh mak iyongku bener lagi mon gue leban embian kaget pola nih pantau ban satelit mulai ribarin du tak sadar gue leban sambian beda semantau nya mana Raqib Atid pantau terus nampak saya kelakok